Ay sokoriwan sino kadang kotonggo Yesus nasodiho. Ay sokoriwan sino kadang kotonggo Yesus nasodiho. Kadang kotonggo sojunali Yesus. Sonong kesaban kumadati din sanan. Kana patilang busa takati kasisan dat kesaban iti miampain sambayang. Inarahingan isuang kerajaan sorga konsikau mantadot puhang sokadung kumadahay tukatilang muskague haid pagyampai kasuaban na bayno. Nadamot dahil isuang got kaisisan da sumbayang iti nga palagaso na hit rusad no dat miampay dahay isang bosantob na pahadit oraitan ay bulayan maigitan dahil isuang got panambarasan nga atau mo dahay o manahak dat panudukan om nagi kainggiratan dat patumbayan dahay kumadia. Konsigaw Tuhan, tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Saan po mabura sa kudo sa nang kaswabon kumadati din sanan o sa nang hopodom mapat tadaw tulan ko talu di tahun dat bayno. Puji Tuhan tu kapag yampay ta kakagud iswanggat kaisisan panambarasan harait ko panatalayanan na kaswabon na bayno. Di kaswabon kanihab tumayaan ako dat isa berkat dat kinarahingan na natarimo dati maya iti ino pa'y pinausa kapya dati di kanihab nga mender madara. Okay? Jadi haron namin ay pamadara madibay no ka. Tay ka di kanihab. Sakirat aiso nga haron no hit o. Nako pamusaraw na sa ira da mungay. Okay? Malong talong di latang kisus sa kaswabon na bay no nga. Papayla ko no haron no mongorongor. Haron na po no mongorongor it kaumpuang gat pakinangahanam man nadi dati pisak ko ilat tangkisus. Okay. Bahin no po nga napit kanihabidit at tapat kapya nga napinta nga na dati it panambarasan that right minsamok da salib. Ya dadi dit si pangapu takoy dadi lo nga arubat di kagulo pelajaran dat kaswabon na bahin na tu halungi si kago nga naimbulayan pun dawakan di kani ablagi. Bahin na pohom ay numan borosok dat pirapangan dat wayaan. Ina pa'y kamuan kula pirapangan nga yati na pa nga asaru takod ay karubad kantakan dat mangintong takoom hinggoh madihot mandati wayaay. Gumibang tako ko may iwanan. Irinay kamuan dat pirapangan. Tangkisus kipas mula tangkisus sila. Ilay kipas sila kamuan dat tangkisus sila it kipas sa mikaili. Kuma ano tangkisus. Asaru to kawaya iti kamuyan dat ay pirapangan dat wayaan. Gumibang to ko may dilawanan. Miyagal na lat kipas buak tangkisus.
kumaan ay siyo, apalad nga, kumaan na kago, hinggong, mapakayaan. Sayradot, siyo. Sayrad opposite takod kaswabon, kumaili takod no. Numadi maniti, madom kadom, patay ko, mirikaw, tumungag. No pagulunon, ano, monsu pati ko, mamimirapa po ko, Uy, harap mo katsakot ka. Lain digi at lain digi to katibay no. Ikalansanan dot ada nurdi mi sait ilo. Ilo kan lain ilo nga ipisimpang nga ipirapanganin man ku posiaho ilot siaran ilo ko man posait ito kan. Siya kan telo nga opiduhi ginawa. Okay. Montok na po dati, naretan dahiti dat ino po hit abantalan dati, nagiit momonset iyati na po nga mamuhondom mo hingga pakayaan. Nga ako ni ko harohot po nakisangod dati isaliwan na kaposiyan dati. Hinggad ino po nakisangod di nga ay sa edad ikaposiyan dati. Ino po hit pamuhandaman natin agayo nga iti tinan dati iti kaposiyan dati dit amu paintahak dot paimpono kumakinorahingan. Sayra na pod kala takod tinan dati iyati na po nga labi kagayo komantad dit wayo on the soldier dumay sangod maya da kinorahingan dit palisi kumadati. Jadi otopot ti kapiyad boras na patulun nga inapagay ko basan datid orang nga isahidi po nakisangod datid ipaintapot ka. Rogon sangod di rogon itulun-tulun datang haraat sangod to koy ilatong suang talun pono ko sangod di kadang-kadang ka itanganak ikaruhang taong Pinay pono kisangod to koy mangko musuh nga boros ka na po tangaulo na musuh na po bubos sa tagayo nga tinanda ti sandiri. Nga kanu to ko na po dot ay sumap dot korohian dati sendiri iyati na po di nga ikamoyon dot miagal to ko na di wayo on the soldier domine sangod maya di Jesus di kanu dot ay ipinapatahak olisi umadati do insanan. Ay atopot ti mutigagi ino pa'y karatu dati nga ikorohyan to ko. Ako'y aratud korohyan ni Melbourne. Orohyan ni Melbourne na mimpanaw. Ako'y aratu. Maman so poping kita nod ko ngoy hadi ti pitas ko ngoy hadi lod simpang mangayaw ko dia ko Thailand kang ko. Ako'y aratud ka kita Willis. May siya pagapon, poping kita sadad, ongay rada palad, ongay rada riribu, tay ka nunu, o gumu, o diadoho, nadi sada-sada ka. Kalau kita kunad Christina Heri, poping kita kinatuan, tok o dia nolot tunduk ketadak,
tunduk kot nu pengai tutan nu rapaun da bobosa agat Sundait nu rapaun da bobosa agat pulutan nu po nangko tutan tutan 2 tan nu nadila kinatuan ka man da ko popintayang otong bosau kon nu kui aratu kon kairi karatu dati ko basan nu po nga korohian dati iati sendiri. Nah, hingga dia ta agaya inda nakanda katalada kopi lagi mo gali mumuhit ay sadaw. Jadi ino padihit memirungo udah titinga iati nagi iati sendiri. Ila nadila kamoyan dat iati na pom asaru tokod kotimbaba iti pirapangan da kaposion pirapangan da awayaan hingga pakayaan dati. Kada toko may lihuay do iati na pumati no kohino dahiti pamagunan dot kawaya toko ti kamundot pagumbalan. Popotumboyo, popokito, popointalang do hare nangkud iati na poti nga alayak toko dot montok kokoposion dito rikot. Sorohon na dati irih na po nga ipagili tanilot ay kinohinaan, kinorikatan, kinohoron, kining kokoton dati dahiti pumugunan. Tison man tes pawo alaya kinaku isilad ikaposien dat pati lembus kamu ka. Ila na po tuwo kondit kakuan da iati na po nga ay hinoh toko dahiti pumugunan. Okay. Ay sa sangulun pia ikano kasuang kasuruga sakiranad ino pa'y kaboboyuhon di siyo nga ay bayat dot iti kamoyan dot cinta diri. Cinta diri. Manta didi kinorahingan no pohom tes pawo dati dohiti. Tes pawo dati dohiti miampay daralan na papatahak dati dot kahaharan na pamagunan iti paingkuroh toko da mangatur paingkuroh toko mangigit papatunod iri na po nga kano papatudok kaharenang kud iati na po nga miloh da patumbayaan miloh patumboyoon dot kahaharan da suruga di paintapot. Ay umharo di iklan no bay no gi. Tuwang-tuwang man ko di panana